A za razliku od Užičana, Novosađani ne samo što nemaju problema s vodom iz gradskog vodovoda, već od juče piju osveštanu vodu. Ovo više nije obična voda. Osim toga što je hemijski i bakteriološki ispravna, voda iz Novosadskog vodovoda od juče ima i blagotvorno dejstvo, jer je i osveštana. Kako je preneo Novosadski radio 021, ovo javno preduzeće juče je beležilo svoju slavu bogojavljenjem, a pored tradicionalnog lomljenja kolača, sveštenik je osveštao vodu gradskog vodovoda. Pazite, može da bude osveštena, ali to i kvalitet neće promeniti i neće biti bolje od toga. Budemo realni. Mislim, stvarno čudno. Osveštanje vode očigledno je izazvalo veću reakciju od očekivane, pa je tako gradski odbor LSV zatražio od gradske vlasti da se odredi prema ovom potezu svojih koalicionih partnera. Gradonačelnik Novog Sada kaže da neće da komentariše ničiji politički marketing. Moj zadatak je da se bavim funkcionisanjem komunalnog sistema i da voda bude ispravna. Povodom slučaja Svete gradske vode javnosti se obratio i pokrajinski ombudsman, koji ovaj potez smatra neprimerenim. U koaliciji Svi za Novi Sad, čiji je član Tomislav Bokan, inače ovogodišnji kum slave i savjetnik direktora vodovoda i kanalizacije, kažu da je ovo lep običaj koji donosi blagostanje u svaku kuću, pa i ovu, te predlažu političkim neistomišljenicima da i oni isteraju đavola iz svojih prostorija.